Ovdje je ulaz na onoj druge strani. Znači onaj drugi ulaz je mramorna porta. Evo već me čekaju zaštitari. Evo već vidim stoje vani. Evo sad će krenuti prema meni. Evo vidite. Evo ga, to nijednom političaru ne rade što rade meni. Znači evo ga. Evo ga vidite. Evo ga, idu prema meni. Evo dolaze. Tako da znate. Evo ga. Evo. Znači opet dolazite po mene. Dobro jutro, evo dobro. Je, mogu snimati. Mogu, i ovo je javni prostor. Ma mogu, je javni prostor, je ovdje mogu. Javni prostor je, nijednog političara tako ne dolazite, kaj sam ja. Nekakvi divljak, pa nemojte pričati gluposti, pa nemojte mi, pa ni ne radite, to nikome ne radite što meni radite, ne radite to što radite meni, sad ćemo mi malo drugčije razgovarati. Evo, dobar dan, evo, prijavljam se, to je, sad ću ja zvati, kak se zove, gore da vidim ja, kak se, a gdje vam je šef Željko Kuščević? Nema vam Željka Kuščević. Aha, on ima svoje poslove. Gdje da dođem? Da pričekam tu. Tu pričekam, dobro. Sve ćemo to objaviti. Kako se to ponaša. Evo, rekao sam vam da će odmah zaštitari. Ko da sam ja neki divljak. Samo zato kad imam svoje mišljenje. Nisam ja ni divljak. Ja imam samo pravo na demokraciju. Imam pravo na svoje mišljenje. A ne, ovo ne rade nikome. Vidite, ovo samo meni rade. Evo ga, gdje bude ko došao iz obavještajne službe. Evo, sada su se maknuli. Gdje bude ko došao iz obavještajne službe tu? Možda sad. Da vidimo. Evo, dolazi sada u civilu. Toga ne znam, to je sigurno. Sigurno je taj umjesto Željka Kuščevića. Evo govori za mene, upravo govori za mene. Znači, evo sad je otišao sa strane da ga ne snimam, znači došli su iz obavještajne službe, sad su tu na HRT-u, ne dolazi Željko Kuščević, a dolazi drugi. Evo, tako da vidite što se događa. Sada bježe od kamera. Evo, kao što sam rekao, sada iz obavještajne službe otišao u onu prostoriju, služba pisarnice, tamo se skriva. Znači, došli su ovdje na HRT, nije došao Željko Kuščević, došla je njegova zamjena. Znači, i tako oni rade prema meni. Evo vidite, tako oni rade prema meni, hrvatski narode. To je sloboda. Ono što kaže Plenković. To je sloboda. Demokracija, prava demokracija. Nema totalitarni sistem. Ja imam pravo na svoje mišljenje i ja svoje mišljenje imam pravo iznesti. Ovo nije Hrvatska radiotelevizija od Plenkovića, ovo je televizija hrvatskog naroda. Nije to televizija SDP-a, HDZ-a ili Možemo. To je televizija hrvatskog naroda. Zašto se prema meni tako ponašaju? Nijednom političaru ovdje zaštitari ne čuvaju. Evo ga, tako je, vidite, evo, sada vidite, to su tu, a tu je sakriveni čovjek. Ja znam da oni nisu krivi, ja ne krivim ove zaštitare, ja znam da oni nisu krivi. Da, oni će izgubiti posao ako neće onako kako su im zapovjedili, ali to su više sile. Evo, sad pod zaštitarima vode me gore u studio, vidite, i to nijedan političar nema takvu pratnju kao da sam ja terorista u Hrvatskoj. Pa ja sam se borio za Hrvatsku, ja sam stvarao ovu Hrvatsku, ali imam svoje mišljenje, a oni meni mišljenje ne daju. Ja mišljenje nemam. Evo, mišljenje nemam. To je sramota, evo ga. Zar Plenkovića tako prate? Tu, na HRT-u? Ne. Ili bilo kojeg političara. Evo, to vam je to. Evo, sad idemo u lift.
Žena je čekala tu da uđe lift, sad je pobegla. A vada se prestrašila. Ovo ste tipovci. Da. Idemo. Studio 12. Studio 12. Studio 12. Dobro jutro. Gospodin Dražen Televinec. Molim? U sobu. Zašto ja imam te zaštitare? Pa nisam ja nasilna osoba. Tu je goste, soba za goste, pa izvolite. Da. Evo vidite.